matukio mbalimbali. Dunia inatisha, 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 inatisha sana dunia. Ndugu, achana na dunia hii. Dunia ni mbaya, mbaya sana. Dunia hii ni mbaya, mbaya sana. Hata walio ni wabaya sana. Yesu ni mfano wa chombo kizima cha usafiri, kina taa zake hata kikitembea gizani. Shuka kwenye gari bovu hilo, njoo upande gari la Yesu. Shuka kwenye gari bovu hilo, njoo upande gari la Yesu. Ulio ndani ya Yesu, Ulio ndani ya Yesu, tumo safarini. tumo safarini.